twongeye kubiyegereza nshuti bavandimwe yo gukora gitandukanye n'ibindi biganiro tuzadukora. Ibibazo ngiye kubaza nje simbizi keneye kubimenya. Ushingiye ku ijambo ry'Imana n'ibintu biba mu gitabo muri Bibiliya yera y'Imana. Welcome back to Imbuto TV. Twongeye kubiyegereza nshuti bavandimwe mwebwe mukomeza kudukurikirana muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Amerika n'abari mu bindi bihugu byose tutavuze. Turabiyegereje muri kano kanya muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro tugiye gukora gitandukanye n'ibindi biganiro tuzadukora, ariko naco wenda kiri buze kumera neza. Uyu munsi ngiye kubaza ibibazo ngiye kubaza nje simbizi keneye kubimenya ndetse wenda hari abo twaba duhuje nabo bataba babizi nabo kugira ngo babimenye. Ibibazo maze kubaza abantu batandukanye bakambwira gutandukanye nabo. Ibyo bibazo bishingiye kuri Bibiliya, bishingiye ku ijambo ry'Imana n'ibintu biba mu gitabo muri Bibiliya yera y'Imana. Ndangiriye kuri kino cya mbere, ni ikibazo kivuga ngo niki Imana yaremye bwa mbere na mbere y'ibindi byose. Bazavuga icya kabiri umuco, icya gatatu Adamu na Eva, icya kane isanzure. Ubwo wowe uraza gusubiza bikurikiranye n'uko wabyumvishije n'ukuntu bimeze. Wowe bikurikiranye n'iyicuze, kubera ko nje narabajije. Uwa mbere yarambwiye ngo ikintu cyaremwe bwa mbere ngo ni ijuru n'isi, ngo nizo bintu byaremwe bwa mbere. Mbaza uwundi arambwira ngo ni umuco. Noneho hagati aho ntekereza ko hoba hari umwe waribesha. Undi ambwira nyine n'ibintu navuze Adamu na Eva. Mwebwe muraza kunsubiza bikurikiranye n'uko mubizi kugira ngo naje mbimenye. Icya kabiri, ni uwuhe munsi Imana yaremye ibimera? Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu cyangwa se umunsi wa kane? Muraza kunsubiza bikurikiranye n'uko mwebwe mubizi kugira ngo twigishanye abantu twese tubimenye. Icya gatatu, ubwato Nowa yubatse kugira ngo abuhungiremo umwuzure, Bibiliya yera ibyita ngo iki niki? Bibiliya yera ibyita gute? Icya mbere inkuge, ubwato bwa Nowa, inkuge. Noneho muri bino bingahe mvuze, muri bino bine mvuze, wowe uraza gutoranyamo ikiri correct kugira ngo nanje nkimenye, kubera impambaza zose sinje simbizi keneye kubimenya. Icya kane, Nowa yinjije mu bwato inyamaswa zingahe muri buri bwoko? Hano baravuze ngo imwe, ebyiri, eshatu, zose zari 1000. Ubwo mwaza kumbwira nimba yarinjije iz'ubwoko bungahe. Icya gatanu, ni ikihe kimenyetso Imana yeretse Nowa k'isezerano bagiranye? Nazo biri mu bintu bine, uraza gutoranya mu ico ikiri correct. Gukebwa, kwiriza ubusa, umukororombya, umwuzure,
uraza kumbwira ikiri correct kugira ngo naje mbimenye. Icya gatandatu ndavuga ibintu 10 kugira ngo naje mbimenye, nyine naje nza nibaza, wenda n'abandi bashobora kuba bazazibaza bakaza kugirirwa amahirwe nabo yo kubimenya. Icya gatandatu kiravuga ngo hano banditse amazina 4, amazina 5: Mose, Nowa, Abraham, Enoch, Yosuwa. Ubwo muraza kumbwira uwo bahaye amategeko 10, kubera ko nje uwonze usanga atari we, nawe uwuze usanga atari we, ariko tubihurije hamwe twese mwese mukavuga umwe, dushobora kumenya uwo ari we. Icya karindwi, 18, ni irihe zina ry'umuvandimwe wa Mose? Uwuzi ninde? Mwandike muri comment kugira ngo niba utamuzi mumenye, cyangwa se mutamuzi mumenye. Hano banditse abandi 5: Kalebu, Yosuwa, Aroni, Mariyamu, Yoweli. Ubwo muri abo ngabo hari umuvandimwe wa Mose, muze kumutubwira kugira ngo tumumenye. Igicenda tuje gusoza tugera ku 10 kubera ko n'amagambo 10 twavuze tuza kuvuga. Tugeze ku igicenda rero dusoza tugera ku musozo tuvuga ni 10 kubera ko twari twavuze ko tuza kuvuga amagambo 10 niyo twari twateguye kugira ngo tubazanye, n'ukuvuga ngo niyo magambo nateguye tazi mu menshi. Rero muze kunsubiza nyabo. Igicenda rero riravuga ngo niki kintu, ni iki ngo Imana, niki kintu dusaba ngo Imana ije ikiduha buri munsi mu isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru. Hano hari amagambo 5 avuga ngo kubaha iteka, izina ry'Imana yubahwe buri munsi, ifunguro ridutunga, kubabarirwa ibyaha, kudateranywa mu bitwosha. Ubwo ngaho harimo ijambo riri correct, ijambo nyaryo muza kutubwira kugira ngo turimenye, kuko namwe murizi kandi namwe ntimwarimenye, ubwo namwe mwararyigishijwe, muze kubitubwira kugira ngo natwe turimenye. 10 dusoza kugira ngo muze kubanza mutubwire ayo ngayo, tuzakomeza tubabaza andi mwadusubije. Ikibazo c'10 kiravuga ngo abantu bo bareba ibigaragara inyuma, ni iki Imana ireba? Amagambo 5 ako angaha bubanditsane. Imana ntireba nk'abantu, cyo ni cyambere. Imana ntaco izireba, cyo ni cya kabiri. Imana ireba umutima, cyo ni cya gatatu. Imana ireba mu myaka 1000 imbere wowe utazi. Ubwo uraza gutoranyamo ikiri correct, icuzi ico wigishijwe, natwe uze kukidusangiza tukimenye muri comment, kugira ngo ico wize natwe ukitwigishe tukimenye. Ibintu zose no kwigishanya, warigishijwe
natwe wowe twigisha ahangaha. Mwakoze cyane kubana natwe. Reka dusaba abatarakora subscribe kugira ngo muyikore, kugira ngo ibiganiro zose tuba dukora hano muzaza mubibona. Muzaba mugize neza ndetse munasharinge no ku bandi. Dukomeze twigishanye, dukomeze tumenye, buri muntu amenye icyo atazi, akimenyeye kuri mugenzi we. Uko niko bimeze. Nawe waba ufite ikintu cyose ushaka kubwira abantu uri ahantu aho waba uherereye hose, watwandikira tukaza gushira inamba aho ngaho tukakikubariza nawe ugasubizwa, kubera ko abantu ngaha baba bari active cyane, abantu beza, kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Ikintu cyose waba ufite ushaka kukivuga hano watubwira, watwandikira, inama ndaza kuyihashira kugira ngo ibintu bize kugenda neza. N'ikindi cyose waba ukeneye, n'ikintu waba ushaka kuvuga uri nka hano, kubera ko hano turi mu Bugande, uri hano mu Bugande agace kose waba urimo, duhamagaye turagusanga aho waba uri, ukagira icyo usangiza abantu. Mwakoze cyane rero kubana natwe, mukomeze mugire ibihe byiza, tuzabonana ubutaha. Murakoze.